Fadil Zaidi ngerti tau gue? Iya ngerti. Muridku gue. Ini apa ini? Hah? Apa ini? Ora apa-apa. Lho, lari ngono-ngono ini apa? Yo gatal gitu sih rakyat. Tapi yo aslinya mumpet aku. Dan apa Muhammad? Ya udan terus ini gitu lah. Gabut-gabut gini gitu. Aku penasaran. Ngopo? Jadi lulusan digital marketing kan. Jadi Iya. suwayah-wayah iki, ana wong pengen endorse ki, ade wis siap. Oh. Kira-kira awakmu tak kayak challenge no wani ra? Challenge, Oh. challenge endorsement ngono ya. Yo reka-rekone to. Alah sepele mas. Waduh, Sepele. Ora ngerti. Fadil Zaidi ngerti tau gue? Iya ngerti. Muridku gue. Aku sing malah itu. Oke, tak kayak challenge nih. Kok? Delok apa yo? Nah, iki. Wani ra. Iki. Jajal. Iki. Sepatu boot. Yo. Iya, jajal. Oke. Pasar ke iso ra? Siji be yo. Iya, siji bae. Ini. Teknik bro. Ki aku pura-pura endorse berarti yo. Iya. Ini. 1 2